Riendekithia ria kwendia ngari icio thoko-ini ya Munanda rianiriiruo ni minista wa ugitiri Fred Matiang'i. Ngari icio ikirikana ikoretwo igithie na mbere kurota na kubuthira ceceni-ini cia borithi guothe bururi-ini. Anene a borithi itiganite ta mwena wa Ngari na Laikipia makiuga ni mambitie kwandikithia ngari icio na guthurima macira maria ciakuruhanitio namo. Laikipia East kote tumefanya na tulifuata mtindo ambao unatakikana. Tukaandikia magistrates vile inatakikana, baada ya muda fulani tuka notify the public, tuka advertise kila mahali na tukapata barua na idhini ya kudispose of hizo unclaimed property. OCPD wa Laikipia irathiro Kizito Mutoro akiuga watho wa gucihurira ngengere ni uguteithiriria kunyihanyihia mihatikano ya ngari icio ceceni-ini cia borithi. Zile magari zingine ambazo zimebaki hapa ni zile ambazo tayari tumeidentify wenyewe, zingine bado ziko na pending cases kotini, ni exhibits na wenyewe washazi identify. Basi tumefanya clearing ya parking kwa kilia sasa kwa wakati huu. Nyingi cia ngari icio cianyitirwo kumana na kuhuthika gutabania uici, uragani, wendia wa dawa cia kulevya hamwe na mitino ya barabara, ene kana aria mari nacio magikio thiini na angi magithara. Riu Matiang'i akiuga ene ngari icio maga gucigira thiini wa mieri 6 ni kuhurirwo ngengere. Endia a ngari nao ni maranyita mbaru ikinya riri. Documents ma process logbook tiga ino ya auction certificate peke yake. Logbook mundu akioya ngari aume nayo. Kindu kingi magiriro korora ni ngari ikoro ina roadworthiness tondu hena ngari cieko cia accident. No na gukiri uguo ni marendekithia uthuthuria makiria utafanio ni undu wa ugitiri wa aria megucigura makiria iria ciakuruhanitio na wikinai. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.